Hayırlı gün dostlar. Min Qozon kirmeni yanında. Biraz Qozon kirmeni. Eminim karşıda gençler motor ittirip otlar bizelgen. Milli kiyimlerden bular nişiler deb sorasanız aytayım әле. Bugün bit Qozon Saban toyuna bülek şiyu başlana. Bugün Qozonimizda eski zo'r bayram Silveshu yuvasi. Mushulab ham bizning oslubimiz albatta deb aytar edim men buni. Biz baribizdan yoshli motor milliy kiyimlarda chiqamiz. Yuraklarimizda qilib oqqan minglar naqlashi garmon bayon tovushlarida qo'shilib rohatlanib bizning xalqimizning eng motor jillarini yangratamiz. Ham albatta endi Silveshu yuvasida aytiladigan eng motor she'rlarni sizlarga aytashakmiz. Her yıldağıça bu yıl yubiley 5. tapır ziyabız. Allah'a şükür. Bütün devlet учреждениялары, bütün restoranlar, aşatı, eşertü, turistlarga hizmet göstertü, uyuşmaları varsa da çığa, bizlerinin matır tileklerini aytırlar. Tatar jigitleri bilen de tanışıgalı isminiz nişik? Как вас зовут? Марат. Марат? А тебя как? Сергей. Ой, Сергей, тебе очень идет тюбетейка. Бигзар Ахмед. Марат, ну как, настроение? Отлично. Әзірліктер, әйбет. Погода бик яхшы. Кояш. Урамда настроение. Тоже яхшы. Birinchi qatnashuvingizmi? Yo'q, ikkinchi yil. Казанский государственный институт культурада o'qiyman. İsminiz nişik? Enji bo'lam, enji. Enşe aytali, birinchi topqir shunday sharada qatnashasiz. Ayyi, biz hali mana birinchi kursni tamomladik. Biz shu sharada birinchi topqir qatnashamiz. Nişik keyifler? Kayflar shab. Bizga bunda bek o'xshay. Savan to'ylarini yaratasizmi? Ayyi, bizning yaratgan bayramlar ol, потому что ilik-ilikdan kelgan bayramlar. Shunga ko'ra yaratib boramiz. Qizlar esanmisiz, isminiz nişik? Tatar kızları. Tatar yigitning ismi nişik? Azat. Azat, bigrak senga kelishayinda shunday kostyum. Men Qozon sabatida ham ovoz sabatida boram. Apa savoli. Demak, Opaska boramiz endi sizlar Saban to'yga. Azat chaqirasizmi bizni Saban to'yga Opaska? Albert. Albert, tatar yigiti. Tatarcha biraz bilasizmi? Ozgina. Albert, sen o'zing Qozon yigitimi? Yo'q, Startamak yigiti. Oo, Boshqirdiston tatarlari mana shunday shibargina bular, mana qarag'iz, kostyumlari da. Ko'pdanmi sen Qozondan? Mында o'qiyman. Magistratura 2 yil уже. Shuni hali motor kiyingansiz. Bigzor rahmat. Aytsangiz, siz qaydan? Men Qozonda tug'dim, Qozonda yashayman. Isming nechik? Mening ismim Izel. Men tatar qizi. Shuni hali motor ittirib tatarcha so'zlashasiz. Bigzor rahmat. Hozirlandik. Bek qo'shdi endi. Bu kiyimlarni mana qaydan oldingiz? Qozon institutdan, Qozon kultur institutdan. Qizlar tanishtirgizali o'zingiz bilan. Я якутка. Как вас зовут? Аина. Меня зовут Виктория, я русская из Башкортостана. Здравствуйте, меня зовут Юлия, я из Татарии. Татар кызы. Все замечательно, украшали полгоски. Настроение хорошее, сейчас будем развлекаться, танцевать. Очень хорошая погода еще. Как вам Татарстан, как вам Казань? Вы же учиться, наверное, приехали? Да, мне очень нравится. И тут очень хорошая погода, там переменчивые и все такое. Вот. Bu yavliq 1954 chegilgan. Anamanda imzosi da bor bilan ekanligi. Munsina bir 10-15 yil shogirdlarim olib keldi, studentlarim olib keldi. O'zlari shigib. Men ham menga bo'lak etib qoldirdilar. O'zingiz bilan tanishtirgizali. Men Gulzirat xonim Kalimulina Qozon davlat madaniyat institutida ko'pdan 44 yil ishlayman. Bulutlar, karlar, su boyları ve
bayramlar kutlu olsun. Yakın dostlar, tüm yolda salam duyuları. Hürmetli yigitler, qizlar, bu yil siz maktabni tamomlaysiz. Biz sizni o'zimizning vuzga Qozon Finans iqtisod informatika institutini o'qirga kirishga chaqiramiz. Men ekonomistqa o'qiyman. Bizning institutda davlat diplomi topshiriladi. Я учусь по специальности жилищно-коммунальное хозяйство. На время обучения действует отсрочка от армии. Мен өзім торговый дело бойынша білім алам. Біз мында бір зор тату ғаилә болып оқып яшап жатабыз. Барысы да гел ярдәмгә килергә әзер. Әти-әнинең күңеле тынычлык. Мин менеджментта укыйм. Институтта сыйфатлы белем алуга һәм эшкә урнашуга гарантия бирелә. Kırlar suğuyları, bayramlar kutlu olsun. Yakın dostlar, tüm yolda salam duyuları. Salam duyuları kıymetine. Ну ладно, мам, давай Давиду позвоню. Давай, пока. Turistlar şaqqatib qarab o'tiralar, har birisi telefonlar bilan. Saydı, Bulat, Firuz sizden bulsa, zırlab biyu bizden bular. Salam tuyur, tatlı bulsa. Hürmetli cemaat müslümanlar, şimdi kanalımızda sizge yıldağı şahidi telefon, soңғы barısından soңғы telefonlar sizge kabul etip alırız пожалуйста. Barısından sağlık selametlik, emin yıllar kesin Kudayın tanıştık, dilimiz barımızga da. Oynat, evet,
Татарстан рәисе исеменнән Сабантуй бүләкләре тапшырылды. Коплар да чыккан. Чтобы все подарки служили ярким напоминанием единства и радости, что наша дружба народов Республики Татарстан – это главное достояние, которое у нас есть. Assalamu alaikum Hazret, sizden bir hadisin Sabantuyga bağışlangan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bizning endi netlikdan Sabantoy bayrami Tatar xalqına birlikte muhim bayramlardan birisi bo'lib turgan. Shunga ko'ra Tatarlar endi ular qonaqchil xalq. Har vaqtda da kelgan qonaqlarni şeysiz, ham endi xushtanashsiz, ta'mli, tumnarsiz jibermagan. Shunga ko'ra mana shu Sabantoyda qatnashuvchilarga ham endi shu yarışlarda jenguvchilarga biz endi Qul Sharif imomi Ifat Hazrat Hasanov tarafidan kichkinagina shay servisi bo'lagitirga jiyildik. Anaga bo'lakni motor etib qabul etib olamiz. Alloh taolo yillarimizga, kunlarimizga tinchlik bersin. Amin. Şulay yo'q. Alloh taolo barakatli yillar nasib etsin. Ochliq yalanishliklardan emin etib birga totuv bo'lib, butun millatda bir ummat bo'lib yashargan. Amin. Amin. Bizdan balakagina kuchlanasiz. Cumgalar mübarek olsun. Hamına şuşunli meşhidimizden, var hazretten, sergemizde zinaş. Rahmet! 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 Sabahlar kötü kahvesi size dostlar. Sabahlar kapıya mübarek olsun. Rahmet! 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 Bizim bütün bizim milli bayramımız bilen motor olsun. Amin. Bu Timirhan'a kiliniz, rahmetiniz, barcha avuruz, bayramlarımız heybet olsun, motor günler olsun, tanrılar. Quyosh bizga yilmayib tursin. Bayram bilan sizni bitiramiz. Rahmet! Şeynikni qabul etib olamiz. Ham narsa deymiz. Rahmet! 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 Albatta qulaqlarimiz ko'p bo'lib tursin. Sallarmisiz? Добрый день. Видите ко мне, shak olib chiqqansiz bizga bu bizga bo'lak. Bizdadir. Bo'lak sizdandir. Sabantuyna бүләк җыю devam итә. Казан мэриясе янында бүләк җыялар.